بسم الله الرحمن الرحيم ابن ناو خدای پر دلوان کار. حمیم حمیم گوتن السروان حرفت کرکری الدسپیکا سورة بقرة بوریا. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. اینا نخار قرآن بو محمد پیغمبری صلاف لبن شنک خودیا زاله همی چکری اخستین بندست خو پر زانای همی تشتا. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. گناه جبره گناهت گناه کارانه و توبه ورگیره توبه کرانه ی عذاب دجوار بوان یت بستیل سرکرنا گناهات کن و جه توبه ناکن و او دگل بنیت خویت گهدار خدان قنجیه یا اجوی پیوتر چو خدایت هجای پرستن نینن زفرینا همی چکریا روژا حسیب بونکویا و جاو جزای هر ایکی دیدته. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. أجبليوان يتكفر بتوحيد خدي كري كس هفركية آيات القرآن ودليل التوحيد خدي دا ناكت وجاور جريانا وان أدوالات دا وهاتنو چونا وان أبريكت بازرگانية بلاتا أي پیغمبر نخابينت. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. بریوان کافرا ملت نوحی و او ملت تبدیف داهاتین جی وکی عاد و ثمودیا درو اب پیغمبرا کربو دمیوان کاربو عذاب دانوان یان کشتناوان کری و هر ملت کی جوان ملت درو اب پیغمبر خو کری دل خو برا کشتنا پیغمبر خو وان بنا حقی هفرکی کر دا او هفرکی خو حقی پیچ بکن و جمن او عذاب دان بجا عذاب دانا من بوان بو عبرت و شیرت بوی خلق پشتیوان ادئت چوا بویا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكان چوا عذاب بسر ملتت بورين دا يت پیغمبرت خودروين در خستين هات وصا اول سر كافر جي حق بو و او خدانت آگرينه. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اوید عرش خودی هلد گرن اج فریشتیا و اوید الدور عرشی اجوان خودش هر که ماسیه که پاکت کن و حمد اوید کن بحمده که هجایوی و بدرستی باوریه پید اینن و داخاز اجوید کن که او الخدان باورا نگرد اد بیجن خدای ما هر تشتکی هیتا بدلووانی و زانین دور لگرتیا و جاتو گناها بوان جبه یتش گناها توبه کری و او ریگرتی یا تفرمان پی الوان کری کو اسلامه و توانش عذاب جهنم بپارزه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. خدای ما و تو خدان باورا بکه ادوان به حشتت خوش دا یت تسوس پیدای وان و هچی په باوری باش بوی اجباب و جن و دوندهت وان هندی توی تل سر هر تشتکی یزالی و دکار و ریوبرنا خدا یکار بنجهی. وقهم السیئات
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وتو دماهيا خراب يا گناهت وان اجوان دير بكا وان بينجرا وهاتشيتو الرجا حسيبه خرابية جدير بكاي او تدلوفاني ببر او سركفتنا مظنو بيوينا. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. عندي اون يتكافر بوين دم عذاب اگيري بچاف ادبينن وان گلك كرب شخوفت بت وهنگي زبانيت جهنم ادبيجنه كرب وبونا خودت دنيا داش هوا دموي دا خازا باوريش هوا كيري وهين البرنهاتين اج كرب جيوبونا هوا يانكا مزنترا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كافر قوت خدای ما دو جارت امران دین دم امت زکت دیکت خدا بری رحبت ما و دم جینامت دنیای جیدا بدیماهی هاتی و دو جارت ام زندی کرین ات دنیای دا دم ام بوین و روژا امش گورت خود در کفتین و جا امنک اعتراف بگناهت خویت بورین اتکین اری و جریکک بومهیا ام پیش آگیری در کوین بل اف اعترافا شمفاي ناجهين توان. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. او عذاب بوها وهي اجبر هندية چنكي دمهين بو توحيد خوده و اخلاصت كاري داد هاتنا غازي کرن هوا کفر پوید کر و اگر شریکک بو خود بیت دانان هم باوری پی ادینن و کاری پیت کن و جا خوده حکمیت نافبرا بنیت خودت کت خدای بتنه اوه یه بلندیا بیتو خیب هی و بلندی و مزنی یاویه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. او يشيان خوبها وجلي مروفا أشكرت كت اتركا وان آيات مزن را يتهينت بينن و اوت هندت جهينن كو افران داري وان يكاملة و او بارانكش عسماني بوهوت انتخاري رزق هوا بي اد ايتدان و هما او بيرخو الفان آياتا اد انتوا يالعبادت خداي خوب زفرت وجدل جهداريوي بكات. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في جهين جلي خدان باورا دعاو عبادتي بويبتنه بكن وتشوفل بطباريسا نكن اتريبازا واندا اگر خوان بي نخوش بدجي هن بيتي ندانه. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. اندي خدايا بلندش هميا بلندترا يكو اب بلنديا درجات خو اجهمي چكريا هاتيا جدا كرن وقدري وي بي بلند بوي و خدان عرش مزن وجدلوفانيا ويا اب بنيتوي كو او هندك پیغمبرا بوانت هنرت وي وحي بوان ات بيجن يا او بي بجين دا او ادكار خدا شارزابن دا او پیغمبر بنيت خودش روجا قيامت بترسينن يا خلقي پیشيه و پاشيته دا اد اينا كوم كرن. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. روجا قيامت چيكري همي برانبر خداي خو اشكرات بن تشتك جوان و جكاري وان ات دنياي دا كري البر خود برزنابت خودت بجت ملك و ريفا برنا كاري افرويا كيا و ابخو دي برسوا خودت ياوي خدايا
يكود ناو سالوخطو كريارت خدا يأكانا يبسروهاتي او همي چكري اخستين بندست خو. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. افرو خيرا هر نفسك الديف كريارويت الدنيا دا كري اشباشي و خرابيه دي اتدان افرو چه زورداري الكسي نايتا كرن و خيرت وي بين كيم كرن يان گناهت وي بين زيدا كرن هندي خدايا يحسب صدقا و جاي نبجن او روشگيرو بو چنكي او يا نزيكا. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وتو اي پیغمبر مروفا شوی روژا نزیک بترسینا یا کل بروان گلکا دیره که روژا قیامته دمج ترسا عذاب خود دا دلج سنگا بلندت بن و بگریت وان وط اینا گریدان او اد تجی خمو کووانن زوردارا چه دوست و حوالت نزیک نابن وان چه مهدر چی جنابن مهدر بوان النک خود بکن دا مهدر وان بیتا ورگرتن. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خودی اتزانت کانی چاو چه دیتنا وط روینن و کانی مروف چه تشتید سنگ خدا وط شیرت اشباشی و خرابیا. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. و خودی بدادی حکمیت نافبرا مروفا داد کت و او خداوندت جبلی خودی پرستن بود ایتا کرن حکمی بتشتکی ناکن چونکه او نشن وی چنده بکن هندی خودی گوه دیری وی تشتیا یه ازمانت هوا پید گرین یه بینره ابکارو کریارت هوا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. اری ما اوید درو به پیغمبرینی یا تکری ای پیغمبر العردی نگریاینا و جدا بر خوب بدنه کان دیماهیا ملتت بریوانیا چوابو او شوان هز دجوارتر بون و شینوارت وان پتر العردی ما بون و جدا جواریا هزاوان و مزنیا لشت وان چمفا نگهنده وان وش بر کفر و گناهت وان کرین خدا و عذاب خو گرتن وان چو پارزوانک نبو وانش عذاب خود بپارزت و اجوان بدات باش. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. او عذابها يكو ابسر درو بكرة دهاتي اجبر هلويست وان بو اجوان پیغمبرت خودیت پر نیشانت آشکرا بوان هاتین و جوان کفر بوان کر و او دروین در خستن اینا خود او عذاب خو گرتن هندی او یه پهیزه کس نشیته یه عذاب دجوار بوی یه کفر پی بکت و گهداریاوی نکت. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. و پراستی ما موسی آیت خویت مزن یتهندت گهینن کو او دگازیا خدا یراست گویا و بهجتک آشکرا یا کن حقیا دجمنت وی آشکرات کت هنارد. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. بو فرعونی ملک مصر و وزیر وی هامانی و قارون خدان مال و خزینه ایناوان باوری به پیاماوی نه اینا و گوتن او سیر بنده که پر دروینه چاو او دبیجت او پیغمبره که بو مروفه هاتی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا
أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. في جدم موسى معجزات أشكرش نكمة بو فرعون وهامان وقارون هاتي نبتنه وان باوري بينائنا وبرهنگاريا ويكر بلكي وان قوت هين كرت وان يت باوري بوي إناي بكوجن وجنت وان بو عبديني وخزمت بهيلن وهما فندو فيلا كافرا اد بيچ بونو نمان دايا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وفرعون قوتا مظنت ملاتخو من بهلن دا اس موسى بكوجم وبلاو غازيوي خداي خو بكت يأوت بيجتوي اوه هنارتي دا او وي اجدست ما بين تدر هندي ازم از الترسم او دين هوا بجوهرت يان او خراب كاريت عرد مصر دا اشكرا بكت. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وموسى قوتا فرعون ودستكوي هندي أزم من خوب خداي خو وخداي هوا بارستيا أجهر كسك يخش توحيد وجهداريا خده مزنتر ببينت وباورية بويرو جنائنت يا خده حسابت داد قلبانيات كات. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وظلامك خدان باور اجبنا مالا فرعوني يكو باوريا خو وات شرط اپن رازيبون و گوتا ملت خو چواهين كشتنا ظلامك حلالت كان ويچ گناه نينن او تنبت او دبجت خداي من الله وبالراستي او اپوان نشانت اشكرا و اجنك خداي هوا بو هوا هاتيا يتراست گويا وي اشكرات كان و اگر موسى يدروين بت خرابيا درووي دبوي زفرت و اگر يراست گو بت هندك جوي يا او جواني بيت دتا هوا دي بساري هوا ايت هندي خدايا بروينا دتا حقية يبل تخيبا داناي كو حقيه لا يدست دايا نحقيه و جلك يدروين بت اد بالدانا نحقيا خدا بو خده. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي ملت من دس هالات داري أفروت عردي دا يا هوايا وهن أدسر إسرائيلي رانا أريفجا أجر عذاب خود بسر مدهات كي هياوي اجمع باش ببت. فرعوني تبرسف دا قوتا ملت خو جالي مروفا ازوي شيرتو بوچونه بو هوا ادبيجم يا ازد بينم بو منو بو هوا باشترو درسترا و مشريك راستو درست بيوتر از بره هوا نادم شريك دي. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وي خدان باوري بنمال فرعوني ابشيرت کرن و گوتا فرعوني و دستکاوی از الترسم اگر هوا موسى کشت او بسر هوا بیت یا بسر وان پارتو دستکاهاتی او تلسر دجمنیا پیغمبرت خو کمبوین. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
وما الله يريد ظلما للعباد. وكيوي يبسر ملت نوحي وعادي وثمودي هاتي وعويد پشتیوان هاتين اجوان ملت پیغمبرت خو دروين دره خستين اجبروي چنده خود او تبرن و خود زورداری بو بنیا نوید و او بگنه وان عذاب نادت يه پاک و بلند بد خودشوی که ماسیه. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وأي ملت من هندي أز الترسم عذابا ويروجي بسر هوا دابت يا خلق شترسا دا تيدا غازي اكودت كان كروجا قيامته. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. روجاهين پشت اتدان اترافن هوا چو پاريزوانك نابت هواش عذاب خود بپاريزت يان پشتوانيا هوا بكت و هچي خودوي شرمزار بكت و بريوي ندت ريكا راست وي تشر نشاندر نابن بريوي بدن حقيه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وبراستي بري موسى خود پیغمبر خو يه قدر گران يوسف كر يعقوبي صلاب الهردوابن اب نشانت اشكرا و بو هوا هنارتبو وی فرمان الهوا کر کوهین پرستنا خود بتنه بکن و جاهش تاهینت جینا ویدا ادویدا اب گمان کفتن یا او بو هوا پیهاتی حتی دم او مری گمان و شرکا هوا زیده تر لحات و هوا گوت پشتی وی خود چو پیغمبرانا هنرد هر کسی که پیل تخیبا بداند و ده توحیدا خود دا بکفت گمانه خود به ویرنگی وید سرداد بد و بری نادت هدایته. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اوت بزانین هفرکیت آیت و دلیلت خود داد کن دوان پیچ بکن هفرکی آوان النک خوده و النک خودان باورا تشتک زیده کریتا و جا کان چاو خود ختم الدلت وان هفرکا دایا دا هدایت نچتا تیدا وصا خود ختم الدل هر خمازن کرکی کتکار اددت یکو خوش باوری اینانا به توحید خود مازنتر دبیند و گلک زورداری ادکت. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وفرعوني پیخمت دروین در خستنا موسای ادگازی اویدا گوت ای هامان تو آواهیه که مزن بو من آوا بکه دا بلکی اس پی بگهمه درگهت عسمانا و او رکت من ادگهینه. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. و جدا از بچابت خوب بر خوب دم خدای موسی و هندی ازم از هزرد کم موسی ادوی گوتنا خدای دروینه کما خدای که هی و کو او یل عسمانا و به ویرنگی کار فرعونی یه خراب البروی هاتا خملاندن و جاویدیت او یه تازه و بریویش ریکا حقی هاتا پاجوه برن اجبروین حقی البرهاتی خملاندن و او فندو فیلا فرعونی گیرای داخل کی وته بگهینت کوی حق و موسی نحق اجزیان و تیچون پیوتر تشتک نبو ات دنیای و آخرت دا اجبخت رشی پیوتر او تشتک نبو. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.
و او باوری اینای دوباره شیرت الملت خوکر و گوت ای ملت من هندی کفتنا من بکن از دی بره هوا دم ریکا راست و درست. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای ملت من هندی اف جینا دنیای جینا کا بر وقتا مروف کیمه که خوشیت داد بد پاشی او پیچت بتو نامینت و جاهین خوب پشتگرم نکن و هندی آخرتا اپوان خوشیت دهین او جهل آکنجیبونه و جاهین دل خوب بنه و کار چاک بکن یه هولویر کیف خوش بکرد. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هچیت جینا خدا به امریا خود بکتو بر خوش هدایت ورگرد الاخرت جزای کل دیف گناهاوی دبوی اتدان و هچی گهداریا خود بکتو کارک چاک بکت و پیگیری به فرماناوی بکت مربت یان جنبت و اوی باوری خود هبت او دچنت بحشت دا خود اج خوشی و فیقی و برهمه و به هجمار رزقی دادتوان. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. و ای ملت من چاو از بره هوا بدم باوریاب خوده و دی کفتنا پیغمبری وی موسایی و گازیه که بره هوا اتدت بحشته و هواش آگیری دیرت کت و هین بره من اتدن کارکی سرید کشت عذاب خوده و چونت آگیری دا. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هین بره من اتدن کفر بخوده و دا از ویتشتی بوی بکم شریک یمن چه زانین پی نهی و او هجای پرستنه و او مزنترین و کریترین گناه و از بره هوا اتدم ویره که یمروفید گهین تاوی خدای ده طول وکرنا خدای زال و یه پر گناه جبر بوی یه پشتی گناه توبت کد. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. اپراستی او گازی هم بر من اتدنه نیا هجی هنده یا گازی بو بیتا کرن و جکی ماسی و بیزاری او نیا هنده یا مروف نت دنیای دا و نت آخرت دا قصد کته و هین بزانن که دیماهیا همی چه کریا بونک خوده یا و او جزای هر ایکی الدیف کریا راوی اتدته و که اوت پل تخیبا دانای و گناه و کفر و خوین ریتن کری او خدانت آگرینه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. و جادموی او شیرت کرین وان گهداریاوی نکری وی گوتوان پاشی هنده البیرا خوینن و من هن شیرت کربون و پاشی هنده پشمان بن بل الویدم پشمانی چم فایندد و از هوارت خود گهینم خوده و خوبوی اد پارزم و خود هلم بهیویا خوده و هندی خوده یا او ابحال بنیای بینره و او دزانت کانه او هجی چه جزایینه تشتک البروی برزنابت. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. و جا خوده او ظلام خودان باور اج خرابیا فند و فیلا فرعونی و دستکاوی پارست و خرابیا عذاب هات سریوان دم خوده او همی خندقاندین. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. السري او هاتنا خندقاندن ومرن باشي او ادگورت خدا بآگیری ده انا عذاب دان حتى رجا قيامت سپیدو ایوارا او بو آگیریت انا پیشکش کرن و دم رجا قيامت رادبت هین فرعونیا بکنت آگیری دا اجبروان خرابیت وان ادکرن و في آيات دليل كي سركية السرهبون عذاب ادگوری دا. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. ودم خلقی آگیری اب هفرکی ادچن و هندک جوان گازندش هندکت کن و جادم دیکفتی هجت بخو ادبینن برانبر وان سروک و مزنا ید خرابیل بروان شیرین کری وان چاو لی کری و دیکفتن وان کری و اوت بیجنه ارهین بارکی اج آگیری دشمدن پاش و هندک عذاب اج مهلگرن. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. سروکت خمازن کر دا بیزاری خو اشکرا بکند بیجن ام تشتکیش عذاب آگیریش هواهل ناگیرین و ام همی یتی دا کسش ما جرزگار نابت هندی خودیا اب پیوانک عادل عذابت ناف برامدا لیک وکریه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. و او خمازن کرو لاوازت آگیری دا اد بیجنه درگهوانت جهنمه هین دعایش خدای خوب بکن دا او روژه کبتنش عذاب السرمسوک بکت بلکی هم پیچه که راحت ببین. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. زبانیت جهنم بو پاش وبرن گوتوان اف دعا کرنه چم فاینا گهین تهوه اری ما پیغمبرت هوا بنیشانت آشکرا و جنک خود بو هوا نهات بون لجا هوا باوری پینه اینا وان اعتراف بوی چنده کرو گوت بله لجا زبانیت جهنم خوشوان بری کر و گوتن ام دعا و مهدر بو هوا ناکین و هین بخود دعایا بخو بکن بله چم فاد وی دعا کرنا هوا دانینه چونکه هینت کافر بون و دعایت کافرات بر زبون دانه و ناینا قبیل کرن. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اندی امین ام پیغمبرت خو اویت دیکفتنا وان جی کری اج خودان باورا اد جینا وان یا دنیای داب سرتخین و ام پشتوانیا وانت کین دجیوان یت نخوشی گهاندیه و روژا قیامت جی روژا ملیاکت و پیغمبر و خودان باور شهدیل سروان ملتات دن یت باوری به پیغمبرت خو نئینایی لجاو شهدیت دن کو پیغمبر پیامت خدای خو گهاند بون و ملتت وان او دروین در خست بون. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. روژا حسیب و خواستنا عذرات چمفای ناگهین توان کافرا یتپل تخیبت خود دانای و پیغمبر دروین در خستین و در خستناش رحمه خود باروانه و خانیه خراب الآخرت کو آگره بوان هیا. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب.
وبراستي ما أو دابو موساي يا بري مروفيت داتا حقية أج التوراة معجزة وما وصا تشكر بو كو إسرائيلي دستك الديف دستك ميرات جريا توراة بكن هدى وذكرى لأولي الألباب رنشادان بو هدايته وشيرت بو خدانت عقل درست فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار دجاتو أي پیغمبر صبريل سر نخوشيا بوت پاريسا بكيشا چونكي مسوزا دايتا كو پيواتا بلند بكين و سوزا ما هرد بجهئت و تداخازا جبرنا گناها بخو بكا و بردوام السر تسبيح و پاکرنا خدای خو السبيدا و ايوارا بمينا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير هندي اون يتهفركيت آيات خده و نشانت شيانوي داد كان و بدليل نشانت آشكرا و نحقية تكالي اكت كان همات سنگت واندا بتن مزنيك هيا بريوان اتدتا دروين در خستناتا و حسيديا اپوي قنجيا خودت گلتا كري ياكو او ناگهنه دجاتو خوب خوده اشخرابي آوان بپارزه چونكي او گهدير گوتنت وانا و بكريارت وان يبينره لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون نافراندنا عسمانا و عردي اج آفراندنا مروفا و راكرنا وان يا پشتي مرن مزنتره بل پتريا مروفا نزانن و آفراندنا وان هميال برخود يبصانهيا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ويكورا ويبچاو وكي اكنابن وهروصا او خدان باورت بهداية خودت انا سره وباورية بتوحيد خود ادئينن او كافرت باورية بنشانت وي يتاشكرا نئينن وكي اكنابن كيما كهين جلي مروفا براخل دليلت خودت اينن ووجهك بخوجه ادگرن إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اندي رجا قيامتها وكي پیغمبرا گوتي هر دئت و چو گومان تيدانينا و جاهين باوريه پبينن بل پتريا مروفا باوريه پهاتنا و نائنن و كاري بوناكن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين و خدای هوا گلی عبادت کرا گوت هین دعایا اجمن بتنه بکن و عبادت من بکن از دید بر سوا هوا ام هندی اون يدخش باوري إينانا بپرستنا من بتنه مزنتر لتكن أو أبرازيلي وشرمزاري و ديتشنا جهنمي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ابتنه خديا يشف بوها وداي داهين تدا وحوين ورحت ببن ويروج رهن كر داهين جيارا خود تدا بريفا ببن هندي خديا يخدان قنجيا السر مروفا بل پتريا وان اب گهدان شكراوينا كان ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون او افقن جياد جل هوا كرين او خداي هوا يهمي تشت آفراندين
اجوی پیوتر چو خدای دیت هجای پرستن نینن و جا چاوهین برخو اج باوری اینانا اپوی ورد گیرن و این پرستنا هندک سانمات کن پشتی نشانتوی بو هوا اشکرا بوین. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. بجا كان چوا بره هواج حقیه هات ورگران و هوا درو پیکر وصا بره وانجیش حقیه و باوریه ادئت ورگران يت كفر بآيات خدت كان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خده اوا يعرت بوهوا داي داهين السر آكنجي ببن وي جيان السر عردي بوهوا بصاناهي اخست وي عسمان بو عردي كربان او نشانت ريك نشا خلقي اتدن وي العسماني بلاف كرن وي اد باشترين رنگو سرو بري داهين آفراندن وبرزقك حلال و پاقج وخارن وفخارن تشرين وي قنجيد جل هوا كر او افهمي قنجيات جل هوا كرين او خدای هوا و جا خیر و برکت توی اد برفره بن و او ی پاک و پیروز بد و او خدای همی چکریانه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. او خدای زندی ی جینا تمام و تکوز هی اجوی پیوتر چو خدایت راست نینن و جاهین دعای اجوی بکن و عبادت وی بتنه بکن و جدل گهداری وی بکن حمد تمام و سپاسی بوی بت او خدای همی چکریا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. تو أي پیغمبر بيجا بط پرست ملت خو هندي ازم ازش هندي هاتيما پاش و برن و از پرستنا وانتشتا بکم يتجبلي خده هنگازید کنه. دم آیتت اشکرش خدای من بومن هاتین. وی فرمان المنکریه که از خوب دستوی و بردم و بدرستی گهداری خدای همی چکریا بکم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. او خدای بابه و آدمش آخه آفراندی پاشی پشیانا خوینش چپکه که آفراندن پاشی پشتی هنگی هینت بنا خوینه که هشک پاشی هینت مال بچی که داد گلک خوینه غارد بورن حتی هم پیداد بنود بنا زاروک پاشی لشه هوا پیزت کود حتی هم پیرد بن وج هوا های بری هنگیت مرد و داهین بوان خوینه غاب بگه نوی دم دست نشان کری یه بو هول نکوی هاتیا نویسین و دا بلکی هن دلیلت خود بگهن و هزرا خو اد آیت توی دا بکن و بزانن کش بلیوی چو خدا نینن و چنده بکن و کو اوا یدوید پرستن بوی بتنه بیتا کرن. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. و ابتنه یا جینو مرنه اتدت و جا گروی تشتک ویا هما اوت بشت ببا و اوت بت کسک حکم وی نازفرینت.
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون اره ما تو اجوان درو پیکر من دهوش ناوی اوید هفرکیت وان آیت خود داد کن ید توحید و شیان خود آشکرات کن اره چاوا ادگل راستیا وان آیتا او بر خوش وردگرن و پشتی آشکرا کرنا تمام او کیو بر خودن الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اوان او بط پارست درو قرآن و کتابت عسمانی کری ایت کو خوده بو پیغمبرت خو اینای نخاره دا خلق پی بین سره و جا پاشی او درو پیکر دیماهی درو پیکرنا خود زانن إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون دم قید اد گردنت وادت این دانان و زنجیر اد پیت واندا و زبانیت عذاب وان اد کشن في الحميم ثم في النار يسجرون اد آوا زیده کلاندی دا پاشی آگیر جهنم ابوان اد ایتهل کرن ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون پاشی بو پاش برن دم او اد وی حال نخوش دا بوان اد ایتا گوتن کان او خداوندت هوا پرستن بود کر من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين هواش بلی خود پرستن بود کر پادهین دعای جبکن دا او اگر بشن هواش وی بلای بسر هوا دهاتی رزگار بکن درو پیکر گوت او المبر زبون وانا بتشتکی مفا نگهاندما و او اعترافت کن کو او ات النظانین دابون و کو پرستنا وانکری یا پیچ بو و چنه اینا و کان چاو خود وان اد سر داد بد یت دنیای دا پرستن بوا خدا واندا کری یت کود جهنم دا البروان برزد بن وصا خود کافراجی اد سر داد بد ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون او عذابها یاکو بسر هوا هاتی هماش بر غافل بونا هوا یات دنیای دابو دم هوا کیف اپوان گناهات هات یت هوات کرن وش بروی هربونو خمازن کرن و زیده گاویا هوا السر بنیت خودت کر ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين و جاش بروی کفر هوا بخوده کری هین ات درگه جهنم را هر نجور و هر تیدا بمینن و جهنم چه پیس جه بوان یت دنیای دا خوش خود مازنتر ات دید فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وجاتو صبر بکشه و بردوامی السرکا خوبکه هندی سوزا خوده حقیه و او دی سوزا خوبوتا بجه اینت و جایان هشتا توی ساخ ام ده هندک جوی عذابه یا ام جوانی پی اتدین کافرانی شاته دین یان جی ام ده تمرینین بری او عذاب اب سر وان بیت و جزفرین وان الروج قیامت بونکمه و ام ده عذابک دجوار سر كفر ودينه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون
و براستی مبری تای پیغمبر گلک پیغمبر بو ملتت وان هنارتینه دا بریوان بدنه دین خوده و صبر لسر نخوشیوان بکشن اجوان هایا یما بوتا بحثی وی کری و جوان هایا یما بوتا بحثی وی نکری و فرمان الوان همیا هاتبو کرن کو وحیا خود بگهینن و نبویا بو ایک جوان کو بی دستیریا خود آیتا که بیند لجا اگر فرمان خود بعذاب دانا بود پاریسا هات حکم اب حقیت نفبرا پیغمبر و درو پیکر دا دیتا کرن و لویر نحق دید زیان کاربن اجبر شرک و درو وان پا ناو خود کری الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون خدایا ی حیوان بو هوا داهین مفای جب بینن اجسیار بون و خارن و همی رنگ دیت مفای ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون و گلک مفا بو هوا اتوان دهنه و داهین بارد خوبه بگهین وان ولاتت دل هوا ادخازت و هین السروان حیوان الهشکاتی اد اینا راکرن و تدریای داهین السر جمعی اد اینا هلگرتن ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون و خود آیت خویت گلک و آشکرا نیشا هوا اتدت و جاهین کفر بکیش آیت تویت کن و هم باوری پینائینن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون اری ماف بود پارسل عردی نگریاینا و هزراخو ات دیماهیا ملتت درو پیکرت بری خدا نکریا کان دیماهیا وان چبو و هجمارا وان ملتت بری وان پتر بو و شینوارت وان جیل عردی اج آواهی و کارگه و بیستانا اد مشتر بون لجاو تشتوان اب دست خوبه اد اینا چمفا نگهاندوان دم عذاب خود بسردهاتی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون و جادم پیغمبر اب دلیلت آشکرا و بوان ملتت درو پیکر هاتین وان ملتش نزانین کیف اپوی زانینا هفدج ادگل پیاما پیغمبرا اول نکوان هی هات و او عذاب ابسر وان هات یاکوان بوتران پیکرن لزل هات نوی ادکر و فایتا نشانک و هر زانینک دجی اسلام بد یان اسلام کیم بکت و گمان بختت راستیا ویدا او یا درست نینا و یه باوریه جی پی بینت نابتش دی کفتیت محمدی صلاف لبن فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين لجدم وان عذاب مديتي وان اعتراف كر الويدم اعتراف چم فاي ندت وان قد ما باوری بخود بتن اینا و هم کفر بوی دکین یا ما شرک بکری فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وجا باوریا وان مفا نگهاندوان دم وان عذاب مدیتی چونکی او باوریه کاش مجبوری بو و نیاش دل بو ریک و ریبازا خودیا یاوی ادناف همی ملتا دادانایی و باوریا پشتی عذاب چمفایی ناگهین تا خدانی و دم عذاب هاتی اوید کفر بخدای خوب کریتی چون